Gdje ste bre ljudi? Evo nas ponovo u Gamer Srbija. Danas ćemo da vam pokažem kako da pripitomite konja. Potrebno vam je neki oklop od ovih, jaja od konja ili konja i sjedlo. I samo postavite konja ili ga nađete, on može da se nađe u divljini. I samo ovako. Potrebno vam je i šargarep, ako hoćete brzo da ga utepite. I samo ovako. Čim on otvara usta, znači on jede. I samo tu sjednete na njega i samo ovako pravite. Eto, on bi baci. Čekate malo, dok ne bude. Dok ne se pripitomlji on. Ajde bre, konju. Eto, i samo mu postavite sjedlo i oklop. I to je to. I možete da ga jašete. I možete da se borite o njim. Evo, ček samo da vidim nešto. Kako će da izgleda ovo. I eto vidite. Vi možete da napadate. Tako je, ovako možete se bijete i to je to. Ćao!